Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikela kulbal sa hujig reheb lehak Angel ut lish xolumi leqat solbal chirul kutana inashye lish bich klaq Moisés ut lish María. Shqil jan runaq liqaqwa Dios kish koleb lish tenamitrik inish nimal shkuankilal. Tikinish ninqaleb ru etalil sachbach oleh li mahun tanali atin naruan chicholoban chitsaqal reru. Ut sashkaba lish saylish choleb ut sashkaba lish kolbaleb naqeb laq Israel keshkere tal jan runaq ke kolek. Que shuguaru li Dios, que okchish pa bankil, que okchish naubal ru, lish Joseph, abanan lach Moisés ut lish María li ranap, que bichang, chik ahosh say lish chole, ut li bicha inaqatawah kui retalil salihu Salmo capítulo 136, versículo 15, chish juni lep, eb lach pu, ach Egypt, que sachek ruhe, ut mahun ki kanang chichocho, ho ach kui lach paraon. Relik chikyal, nakket sekok, abanan, hain jun shnimal ruq ashok choqreheb lishtenamit liqaqwa Dios. Sali capítulo 15 relihu Éxodo naqataw lishpich laj Moisés. Chalen sali versículo 1 toh sali versículo 21. Utlibicha in nashkesh loq aliqaqwa Dios. Likikyalok tsaqal rikin shnimal shkuankilal. Utlikiq ashok sashbene eblishik neke ilokre lishtenamit. Éxodo capítulo 15 versículo 11. Makwang junak Dios kama la atat qaqwa ani sant ut nimshlo al kholaat shikwahel shban la sachbach oleh atakhbanuhum shninqal etalil lishbich lach Moisés na atinak chirish chishkhuni lishbanuhum liqaqwa Dios kishter usi lishkaba kishloq oniru chishkhuni lishkyob desiom liqaqwa tsaqal reru utarina qil janruna qlib an yoshing utlilo oning halina alang sashol lina reka ut lina shtiu ami li rusila li nimakwal Dios rikini. Iqwa Moisés kishye sali versículo 17 relihu Éxodo capítulo 15. Ta kuoksiheb ut ta sheeniheb sali tzul li shak echoq shnaheb li shakauresi choqamwe bal atqaqwa toh sa la loqlaq ochoch li shaki rikinaku at in Dios. Li versículo in yo chaqchi atinak chirish lishtzul sion liqaqwa Dios utli rochoch aran Jerusalén. Qaqretal rubelach naqte kulaq salinajej rubelach naqte ki bamang eblinajeja in. Laj Moisés kishye likarut tohtole espanu lishtenamit liqaqwa. Abanan salihu Apocalipsis capítulo 15 versículo 2 toxali versículo 4 naqataweb kuichik lishtenamit liqaqwa Dios lijokialikol bileb chishpichankil lishpichik laj Moisés re lishkarner liqaqwa Dios. Yalaqaqoshlaq eblijokyali sheshkyal shqe chishbanunkil litikilal chiru liqaqwa Dios. Sajunkutan teshchutubribeb ut teshloq onishkaba liqaqwa Dios. Ut teshpichal ishtikilal ut lishsantilal chishjuni lishkyalalil chirishlinimajkwal Dios. Qabyaq linashyeqeli versículo 4 chishjuni leb litenamit techalq ut tateshloq oni. Shpanak la banuhom ut la tikilal shekut besik chihunkwakil. Sajunkutan naqtaqil liqaqwa Dios chiraqok atin sa tikilal. Toruk chishkebal retal chishjunil naqlishbanuhom liqaqwa Dios tikaq kuitzaqalru. Ut eblikol bileb chisasa lishcholeb teshpicha ut teshnima lishkuankila liqaqwa Dios. Ajelru naqtaqapab liqaqwa ut naqsajunkutan taraqoq atin sa tikilal ustanaykan aqili tikilal anaqkwan abansajunkutan liqaqwa Dios taraqoq atin sa tikilal shpanaq ajel tsaqalru naqliqaqwa ta oken chirish litikilalain chishjuni lain nashqeqoy binihom naq ustayoko chishkulbal railal ustanoko numek sa ibjonal lich'aj tsaqal saliqayuam liqaqwa Dios nashqeqoy binihom utrikina anaqaqojob liqachol sajunkutan ta jalaq chishjunil mogo kamata chikli yogoril balanaqkwan shbanaq tohretal tish akobresi kujigru chishjunil nakoy beninaq chiqajunilo ta shaqli yogo chiabin kreli ratinain toru qrajaqwi chishyalbal hisail lijona laan utkol bilaqwaqwi ta shaq sashkaba liqaqwa Dios bandio shaqwenaq shinagoch beni chiruli jun kamukain nakatimboqonelik renaqtoa goch beni sajunchik liqaq Angel.